Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ninu tal-Milied, ommu tagħmel il-qaqid tal-qastanija santu rakku fi it-tiġrija. Ismintom ġieli smajtuha din it-taqbila. Din it-taqbila tal-Milied antika ħafna. Jeżistu ħafna għanjiet, kanzunetti, mużika u taqbiliet assoċjati ma' din il-festa tassew speċjali. Tassew nitpaxxa nismagħhom. Issa sew kollox sew għaxej il-Milied. Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied. Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet. Fir-razzet nibdew inkantaw tal-Milied. Issa ejja xeħlew kemm is-subien u l-bniet. Inżejnu kull imkien l-istallaw anke l-ġnien. Isejja fl-imkien insajru ikel blin. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied. Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied. Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet. Żiżi fil-Milied u sħabha imżejnin, isajru tanti kliet u jgħidu ferħanin. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied. Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet. Hey, issa sew kollox sew għaxej il-Milied. Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet. Issa sew kollox sew għaxej il-Milied. Offer kbira aħna nibdew narmaw it-tibtibiet. Ila, il-ħin kollu inkanta l-kanzunetti tal-Milied. Waħda mit-tradizzjonijiet tal-Milied hija meta grupp ta' nies iduru fit-toroq ikantaw l-għanjiet tal-Milied biex iferħu n-nies. Is-siġġa tal-Milied. Girlanda. Stilla. Borrimu. Boċċa blu. Boċċa amra. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax sama aħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.